Dîroka têkiliyên PKK û AKP û qedera Bakurê Kurdistanê. Beşa yekem. Têkiliya rasterast a AKP û PKK sala 2004 û nûnerê Abdullah Gül li Qendîlê. Di dîroka dewleta Tirk da du partiyan mohra xwe lê xist, AKP û CHP. Wan her du partiyên siyasî bo demeke dirêj wekî dewletê bizav kir. Her du partiyan jî bi Kurdan ra peywendî danîn û hêviyên mezin dane Kurdan û heman wext wan her du partiyan têkiliyên dewletê bi Kurdan ra şêwand û tevlihev kirin. Lêbelê du partiyekê din bi qasî wan her du partiyan xiyanet li piştgiriya Kurdan nekir û hêviya Kurdan pûç nekir. Anku CHP û AKP mohra xwe li peywendiyên dewleta Tirk û Bakurê Kurdistanê xistin. CHP di serê sed sala bîstan da dîroka Bakurê Kurdistanê bi înkar, qirkirin û komkujiyan ava kir. Ji aliyekê din ve AKP jî heman tişt serê sed sala 21an anî serê Kurdan. AKP dewlet kaşî ser Kurdan kir û Kurd jî kaşî nava dewletê kirin. CHP bi darê zorê xwast Kurdan bike Tirk. AKP jî bi şêwazekî cuda Kurd ji aidiyeta netew derê xistin. Bêguman ev projeya ku Kurdan dike milkê dewletê ne tenê projeyekê AKP bû. Tevlîkirina Kurdan a di nava dewletê da projeyekê dewleta Tirk bixwe bû. Dîrokê da cara yekema ku gelê Bakurê Kurdistanê xwewekî Tirk hîz dike û ji bo demokratîkbûna dewleta Tirk xwîn û xwedanê direjîne. Ger mirov behsa trajediyekê Kurdî bike, pêwîst e em behsa çîroka ciwanên Kurd bikin ka çawa ji bo demokratîzekirina dagirkerê xwe dimirin. Mijarên serekî yên vê karasatê jî ev rastiye ye. Ev pêvajoya dewleta Tirk ji aliyê AKP ve hate meşandin. Li basiyê Kurdan ve jî PKK ev proje li ser Bakurê Kurdistanê farz kir. Ger em bi awayekî rastî bibêjin Kurdên Bakur di navbera AKP û PKK da bûn mehkûmê dewletê. Di wan 20 salên derbasbûyî da Kurd gorî ku dewlet û PKK dixwastin hatin kedîkirin. Li aliyekê agirbest, bêçalaktî, pêvajoya çareseriyê, pêvajoya aşitiyê, parastina cewherî, li aliyê din berxwedan, tolhildan grevên birçîbûnê, meş, faşîzm, dijmin, xendik û her wiha. Gelê Kurd di bin bombebarana têgehînên dijberî hev da ji rastiyê hatin qutkirin û ji bo kêşeyên esas hatin bihêşkirin. Bandora têkiliyên AKP û PKK yên li ser siyaset û sosyolojiya Kurd kirî wê zêdetir bê behs kirin. Tiştê balkêş ev e ku dema em îro li daxuyaniyên her du aliyan dinêrin pir wekî dijminên qedîm li hev dixurin. Tê gotin ku hafizeyê beşer bi nisyanê seqet e. Lê hevkariyên AKP û PKK yên berê tut carî naên jî bîrgirin. Mîna ku kes ji wan hevkariyên ku wê demê çêkirine nizanîbe her du alî bi xwîndarî gefan li hev dixwen. Lêbelê di rastiyê da AKP û PKK şîrîkên hev yê siyaseta îflaskirin e. Ger AKP nehaj di saziyên bürokratîk ên dewleta Tirk da wekî dewlet xwe tevgîr kiribe, divê harîkariya PKK ya ji bo AKP xwe bike dewlet neê jî bîrkirin. Gava ku dem hatû wan hewce dît her du alî dê wan peywendiyan vebêjin. Armanca me ew e ku em hin rastiyên li ser vê mijarê hatine veşartin binivîsînin. Gava hewce bike em ê hemiyan jî bi zelalî binivîsînin. Em ê basî têkiliyên her du aliyan yên ji raya giştî veşartê li pişt deriyên girtî ji bo bizavên hevpişt li dijî dijminên hevpar hevpeymaniya navbera wan de bikin. Destpêka pêdiviya peywendiyên di navbera AKP û PKK da. AKP di bin serokatiya Tayyip Erdoğan da di hilbijartên giştî yên sala 2022 da bi piraniyek mezin serkevt û bû sedema bertekên gelek derdorên kemalîst û klasîk yên komera Tirk bi taybetî yên artêşa Tirk. Artêşa Tirk ku xwewekî xwediyê welat dibîne li dijî AKP helwesteke vekirî nîşan da. Rakirina rewşa awarte di sala 2022 da bû yekemîn hevkariya di navbera artêşa Tirk û AKP ya li ser pirsgirêka Kurd. Rakirina rewşa awarte kontrola rojane ya fermandariya artêşê ya li ser siyaseta Kurdistanê kêm kir. O calan bi fermanên hêza serdast a dewleta Tirk a wê demê anku artêşa Tirk te'lîmat jî PKK reşandin. Öcalan bi serê xwe ditiyekî çiliya sala 1999 da biryar da ku şerê çekdarî biqetew û hêzên gerîla derkevin derî vê sinûrê Tirkiya. Öcalan ji ber hin sedemên ku em li vir behs nakin di sala 2030 da biryar da ku şer ji nû ve dest pê bike. Lêbelê di nava PKK da yên dijî ji nû ve destpêkirina şer hebûn û we nekirin ku biryara şer werestandin. Loma jî Öcalan li dijî PKK helwest girt demekî neçû hevdîtina parêzerên xwe.
ایدی گراناهیا اوجلان لسر دولت کیم بو جبر کو حتی وی روژه اوجلان به کنترول خویا لسر پککی و لگل دولت دناوا دانوساندنان ده بو لسر داخوازا ارتشا ترک کود سالا 2030 دیسا پککی دست بشر بکه آپو فرمان دا پککی لی او فرمان آوی جیبجی نبو احتبارا آپو دنظر دولت دا کیم بو چی ببه بلا ببه بیویز بو اوجلان مداخله وی روشا رقصنی بکه لسر وی آرمانجی اوجلان گف لپککی خوارن جبور ریبریا پککی آکیون لی پرسین خواست گلیان خو برن با گرسه یا خو وی وقتنا نیوی ریبریا رقصنی دا برچاوین خو کو او دیسا بکاریبه بریارین خو دناو پککی دا بکه دسلات فرمانداریا ارتشا ترک جبو وی بریارا اوجلان حیا داوی پشگیری لیکر پاریزرین اوجلان دنابرا امرالیو خندیل دا به هاتنو چوینه و تون راچاندنو و داویدا بریارا شر آپو ارتشا ترک به هف راستاندی لسر پککی هاتا فرس کرن ده انجام دا پککی دیگه که خزیرانا 2004 دا بریارا شر داو و شر جنوب دست بکر لترکیه هزکه بو و جنوب دست بکرنا شر دنابرا ارتش و پککی دا اعتراض دکر حکومت AKP با ارتش دادگری و سرمایه آبوری و امید و گلک سازین دولت را دنابا ناکوکیان ده بو AKP دزانی کو گل شر دست بی بکه هزین چکتر این ترک ناهرین او گابه کی بابجه پیوستیا AKP بر روشا آراما آگربستی هبو لی AKP نزانی بویی که چاوا جپککی را گینه عبدالله اوجلان لی امرالیه دبن کنترولا کمالیسین ارگنکونجی و هزین چکتار این ترک ده بو AKP جبر وان پیوندین آپو ارگنکونی پر آلوز بو تنی AKP دکاری هوارا خو بگهین قندیلی لو ماجوان نونری که خوشاند قندیلی نونر عبدالله گل لقندیلی روژا جی غزیران 2004 بو پککی کنگره گل یا دویمین پک آنیو و لگل همین ناکوکین هندر پاریزرین اوجلان بریارا شر لکنگره دا ستاندن مراد قرایلان بو سروک کنگره پککی ده هندر دا جی بپرزگیرین کین مزم و دکلی دوی روژا کو کنفرانسا روزنامه‌وانی هاته چیکرین ده لسر ریا گوندی انزی و لوچی لکنترا چیای قندیلی و وسایتک بارکش سکینی بو لوسایت دا میوانکی گرن رونشت بو و وسایت بری خدا گوندی لوچی و لسای سیتری سکینی او میوان جو وسایت بیا بو جی کسین لون را گوت بیویست لسر مجارکی گلکی گرین از بمراد قرایلان را هفدیتن بکیم او نچار ما کن ناسنامه یا خود بچک اشکره بکه دا کو خبر بدن قرایلان او کس لگجورکی نقاشخانه یا لوجی هاته بجیکرین و به تلفون خبر دانه قرایلان جی بلز جو گوندی صورت هاته لوجی و بوی کسی را هفدیتن چیگر میوان جی قرایلان را گوت از نونر عبدالله گلم وی اسیاندمه مراد قرایلان وکی سروک کنگره گل و پکی که به نونر عبدالله گل را جویا نونر به کرتاسی گوت ارتش پر زختی دخل سر حکومتا ما اف بریارا و یا شر دی دست ارتش خورد بکه و دی حکومتا ما به باندور بکه گر ام دناوا دولت دا ورن روشک به باندور ام پرزگریکا کرد چاره سر بکن ام دخوازن هم بریارا دست بکرنا شر بطال بکن امی ددمه که کرتا گاوین پر باش باویجن پککی نکاری بو بریاری بطال بکه لی دکاره بریاری اکتیف نکه وصا بو بری هر تشتی اف بریار 20 روش هاتا پاش خسن دا کو مجالی بده حکومت AKP هند چالاکین لشکری جی هپگی خووکی برپسیار دیار نکر پککی مهات باغ هزکی به ناو تاق یعنی طیرین بازین آزادیا کردستان آوا کر دا کو برپسیاری چالاکی هل سر ناو خواه جبو کو چالاکی باندورکی نگاتیو لسر ناسنامه پککی نکه تاق وکی نافات راگهاندن رولا پککی ده حولین AKP'ین جبو دستدانینا سر دولتی ده دگیلین AKP و قندیل بقاصد کو عبدالله گل شانده بو و دست بکر پشتی وی تاریخی دنابرا پککی و AKP دا تبگیر کوردینهی یا به نابر دست بکر کنگره گل 1 ایلون 2004 دا به واژوه یک بناو نقشه ریا دموکراسی و آشتیا ماینده دا دست بکرن او اگربستک به ناو بو دوی به واژوی دا پککی کریارین کو حکومتی بخیر تانگاسی نکر وان اشارت پیدا کو AKP و پرزگریکا کرد چاره سر بکه ام دکارن ببیجین کو هیا سال 2006 شرکی شرموک دهات مشاندن پککی جبر کو شر هابو گرسه خو موتیوه دکر لی براستی شرکی مجید چه نبو لیبل او روشا پی پوچونا کن ناوی و نهات زانین تیرا حکومت AKP نکر جبو کو دست اردوغان حنزی تر وره خورد کرن آگربست لازم بو
Agirbest dê pozisyona artêşa Tirk bêtir qels bike. Serokkomariya Gul û agirbestên yêkaliyên PKK. Piştgiriya herî mezin ak û PKK dayî AKP agirbestê dibin navê çalakîtî û parastina pasîv de hat girin. Murat Karayilan di yekî îlona 2006 da agirbestekî yêkalî li hembel kamerayan ku têda rojnamavanên Tirk jî hebûn çi sedemên cidî tunebûn ku PKK agirbestekî bi ecele îlan bike. Lê ew ji bo piştgiriya Abdullah Gul da ku bibe serokkomar hate kirin. Hêzên çekdar ên Tirk Kemalîst hemû nijadperestên berê li dijî nîzama serokkomariya Abdullah Gul bûn. Artêşê di 27 Nîsana 2007 de ev muxtara ji derê xist û ku li dijî serokkomartiya Gul derkeve. Di heman demê de artêşa Tirk ji bo ku têkiliyên PKK û AKP têk bibe li dijî gerîla operasyonên tunekirinê pêkanî. Di wan operasyonan da li herêma Botan û Besta da 12 gerîlayan jiyana xwe ji dest da. Tevî hemû etirazên artêşa Tirk, AKP û hevalbendên wê PKK jî di nav da di bin serokatiya Gul de bûn yek. Cara yekêm bû ku kesekê ji kevneşopiya İslamî û jina wî jî sergirtî û hicabkirî dihatin vê asla dewletê. Serokkomariya Gul destê AKP di hemû aslan da xurt kir. Ev îtifaqa siyasiya yekemîn bû di navbera AKP û PKK da. Ji bo vê her du aliyan jî gavên ku bawerî bidin hev avêtin. Êdî trafîka hevdîtina Qendîlê ya bi Öcalan re hate damezrandin.